Minisiteri yo gucyura impunzi no gukumira ibiza Midimar ivuga ko mu mezi 3 asoza umwaka w'ibihumbi 2015 hapfuye abantu 22 hagakomereka 35 bazira ibiza birimo imyuzure yatewe n'imvura nyinshi yaguye. Ibi biza ngo byanasenye amazu 533 byica amatungo 59 binangiriza imyaka mu mirima y'abaturage kuri hegitari zisaga ibihumbi 2290. Ibi bintu byabaye nyuma gato yaho ikigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere gitangarije ko mu Rwanda hitezwe imvura nyinshi itarigeze igwa mu myaka 50 ishize. Midimar ivuga ko haguye imvura nyinshi cyane ugereranyije n'isanzwe igwa mu mezi 3 asoza umwaka wa 2015. Mwigereranya ariko ritabigaragaza mu mibare, iyi minisiteri nahamya ko ingaruka zatewe n'imvura zabaye nyugereranyije n'ubwinshi bwayo kubera ingamba zafashwe. Ingamba zasanzwe twafashe nizo gukoresha cyashegeranye tugeze gutangaza cy'ahantu ashobora kwibasirwa n'ibiza, none tukerekana ahantu iyo mvura iramutse iguye ari nyinshi yateze ibiza, aho akaba hazwe. Tukamara kwerekana tugateganya ikintu cyitwa gukura abantu bari aho ngaho, evacuation. Dufatanyije na Minadef twerekanye muri buri murenge ahantu evacuation yabera, dushingiye nyine ko hashobora kugerwaho n'ingaruka z'ibiza, aho harerekwa. Cya kabiri twakoze ni ukongera ibikoresho cyangwa se n'ibindi byifashishwa mu gutabara no gufasha abo ibiza bishobora kugiraho ingaruka, kubera ko niyo washyiraho ingamba zo gukumira zingana gute ntabwo baba bizeye neza ko zizakuraho burundu ko iyo mvura nta kibazo zateza. Twongera rero ubushobozi bujyanye n'ibikoresho, bujyanye n'ingengo y'imari bwakoreshwa mu gutabara abantu bashobora kugerwaho n'izo ngaruka z'ibiza. Ikindi twakoze mbere yuko n'ibyo biza binaba ni ukureba bya bindi bishobora gutera ibiza kugira ngo hagire ibyakora kugira ngo tugabanye, ntabwo tubimaraho burundu ariko tugabanye. Ngira ngo mureba ko umuganda w'ukwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 12 gufatanya na Minaroke wakozwe mu kugira ngo hagabanywe hasiburwe inzira z'amazi bijyanye no gufata amazi. Nubwo Midimar igaragaza gusa ibyangiritse kubera imvura mu mezi 3 asoza umwaka ushize, muri uyu mwaka wa 2016 hanatangiye kwigaragaza ibindi kubera imvura nyinshi isa n'igikomeje. Nko mu karere ka Rulindo, itangazamakuru ryanditse ko ku munsi w'icyumweru gishize inzu yagwiriye umukecuru witwa Kambera Marisiana w'imyaka 75 ahitapfa. Iyi mvura yaguye mu kagari ka Budakiranya, umurenge wa Kinzuzi, ngo yanahasenye inzu 17, inkimwe n'ihene 2 nabyo byagwiriwe n'inzu birapfa. Nyuma yo kumenya ano makuru, twifuje kuganira n'urwego rubishinzwe kugira ngo tumenye uko ikirere gihagaze muri no minsi ndetse nuko kizaba kiteye mu minsi iri imbere kugira ngo abanyarwanda barusheho kwitegura. Ni muri urwo rwego rero muri studio turi kumwe na Antoine Twahirwa, akaba ari umuyobozi ushinzwe iteganyagihe ndetse no kurishyira mu bikorwa mu kigo cy'igihugu cy'ubumenyi bw'ikirere. Bwana Antoine, turabakiye muri studio za TVTN. Murakoze cyane. Mu minsi ishize hatangajwe amakuru aturuka mu kigo mukoramo cyuko mu Rwanda hashobora kugwa imvura itarigeze ibaho mu myaka 50 ishize. Ese iyo mvura kuko mwabiteganyaga yaba yaraguye? Nibyo ko tumaze gusohora icyegeranyo cy'ukuntu tubona mu mezi 3 ari imbere ukuntu hazaba hameze, twabonaga ko ubushyuhe bwo mu nyanja bugenda bwiyongera. Hanyuma ni naho twahereye nyine tumaze gusesengura ibyo bipimo twari dufite, dutangaza yuko tuzagira imvura iturutse kuri El Nino bwa bushyuhe bwo mu nyanja ngari ko bwagendaga bwiyongera nyine. Bishatse kuvuga ko iyo mvura koko yaraguye, uko mwavugaga ko ari imvura nyinshi cyane ishobora gutera ibibazo? Nibyo ugiye kureba imvura twagushije guhera mu kwa 9 kugeza ubu biragaragaza ko imvura yagiye igwa cyane, yagaragaye mu majyaruguru, iburengerazuba no hagati no mu majyepfo. Iyo mvura rero dusanga yaraguye, turebye ingaruka zagiye zituruka kuri iyo mihindagurikire y'ikirere, dusanga iyo mvura yaraguye ari nyinshi. Hanyuma noneho muri ano mezi yenda atatari imbere, iteganyagihe ryanyu rirabagaragariza iki? Iteganyagihe kuko cyagiye twari twatangaje cya El Nino cyahereye mu kwa 7 k'umwaka ushize, kiracyakomeza n'ubu kizageza mu kwa 5 k'uyu mwaka. Akaba ari nazo ngaruka tugenda duhura nazo muri ibi bihe, yuko ngira ngo musanzwe mubizi yuko guhera mu kwa 12 kugeza mu kwa 3 tuba dufite igihe cy'akazuba, ariko siko byabaye muri ibi bihe, tukaba tukigwisha imvura. Ubwo rero dusanga ari ingaruka zijyanye na ya mihindagurikire y'ikirere ijyanye
bya bihe bya El Nino. aho mushatse kuvuga ko imvura muri iyi minsi n'ubundi igihe hari nk'uko mu minsi yashize byagaragaye ko yaguye ikanagira ibintu yangiriza. Ugereranyije n'imvura ubundi ukuntu yari isanzwe iteye, muri ibi bihe nyine twari dusanzwe tugiramo ibihe by'akazuba, ariko kubera iyo El Nino imvura iracyahari. Yego ntiwayita kimwe n'iyo twagize mu mezi ashize nko mu kwezi k'Ukuboza, ariko yo iragaragara ko igihari turacyagwisha imvura. Mukurikije uko ikirere kibibereka murasanga noneho iyo mvura ishobora kuzagwa bitandukanye nuko mu mezi nk'aya ngaya y'imyaka yashize biba bimeze, yo ishobora kuzatera ngaruka ki? Iyo turabona izagwa, ariko ibipimo dufite bigaragaza yuko itazateza ibiza bihambaye, ariko tubona imvura izaba ihari mu by'ukuri ikageza, bijyanye n'ubwo bushyuhe bwo mu nyanja, bishobora kuzageza mu kwa gatanu tukigwisha imvura. Hagati aho noneho nk'abaturage mu gihugu bashobora gukora iki kugira ngo babashe guhangana n'ibyo bibazo, noneho namwe nk'urwego rushinzwe gukomeza kubagaragariza uko ikirere kigenda gihindagurika, hagati aho muraho mukora iki? Hagati aho icyo nababwira ni uko nyine baba biteguye, yuko turacyari mu bihe by'imvura nanone, ubwo tukanabakangurira yuko bazajya begera inzego zibashinzwe cyane. Tuvuge niba ari umuhinzi ugomba kwegera Minisiteri y'Ubuhinzi, kuko iyo dusohoye icyegeranyo turakibagezaho kugira ngo bashyireho ingamba z'ukuntu abantu bakwitwara muri ibyo bihe by'imvura. Ubwo rero turabashishikariza yuko bazajya baza bakatwegera tukabereka ukuntu ikirere kigenda gihinduka, bakegera n'izo nzego zitandukanye za leta zikarushaho kubagira inama. Reka mbashimire cyane Bwana Twahirwa. Namwe murakoze cyane. Namwe kandi tubashimire mukomeje gukurikirana gahunda za TV10, hanyuma mukomeze mukurikirana amakuru arakomeje.